postoji li mogućnost da izgladite odnose s nekim igračima s kojima niste u dobrim odnosima? Ne postoji ni jedan igrač s kojim ja sam u lošim odnosima. Ne postoji. Ono što vjerojatno vas interesira, to je da li sam u kontaktu, da li se čujemo, to nažalost ne. Nemam nikakvih kontakata sa svim tim mojim bivšim igračima. Rijetki su izuzeci da se s nekim čujem. Što se tiče Modrića, ja i on ne njegujemo odnose, ali ja prema njemu imam spektakularno poštovanje i divljenje. I on je moj ponos. To nedvosmisleno odmah da se razumijemo, jer mnogi su se trudili da naš odnos opišu na krivi način. Znači, što se tiče mene, da Bog da se desilo mojoj djeci i mojoj unučadi što ja želim Luki Modrića. On je moj ponos i ja njegovu svaku utakmicu gledam i u Realu i za reprezentaciju i sada za Milanu i strijepim i uvijek imam prema njemu dobar odnos. Ono zbog čega možda ljudi nešto špekuliraju da naši odnosi su ovakvi i onakvi, to je što ja sam rekao u nekoliko navrata opet istinu, jer ju ja tako osjećam. Da je njegovo ime uprljano isto kao i moje, samo što sam ga ja platio zatvorom, a njega su mediji razapinjali i prikazivali lažnim svjedokom. A on je pošten čovjek, on je govorio istinu, samo je meni žao što nije i u svoju obranu i moju obranu negdje na svijetu sazvao pres konferenciju i rekao nedvosmisleno, sram vas bilo to što ste radili i meni i Mamiću. Jer ono što sam ja govorio na sudu, to je jedna jedina istina. Evo, ali to je pitanje ukusa. On smatra da je svoju zadaću izvršio jer je na sudu govorio što je trebao govoriti i što je istina. To što je sud zločinački iskoristio pa njega optuživao da je lažni svjedok, a da to ničim nije dokazao, to je drugi par opanaka. Ali on je morao dati ruke i sebi i meni više. Jer u njegovom životopisu, osim svega onoga dobroga što će biti, bit će da je bio, nažalost, i suđenju gdje su ga okvalificirali, pokušali klevetati kao lažnog svjedoka, da to nikad nije dokazano, niti on bio lažni svjedok. Evo, to su, ali onda vam ljudi iskoriste, kaže, evo ga, vidite, on se obračunava sa Modrićom. Ne, upravo suprotno. Ali imam pravo, valjda, za sve ono što sam napravio od njega, pa između ostaloga, evo, ostalo je nedorečeno u jednom odgovoru, nek se i to zna, koji su to sve smutljivci i lažnjaci koji su pisali o njemu, o meni, o tim odnosima i tako dalje. Ja sam imao privatni ugovor, znači ja sam preuzeo brigu o Luki Modriću i njegovoj karijeri sa 14 godina, kad je Luka Modrić bio izbjeglica. I ja sam imao ugovor, odnosno moj sin koji je naslijedio mene u našoj agenciji, koja se bavila ulaganjem u mlade sportaše, ja sam imao ugovor o međusobnim pravima i međusobnom ulaganju. Tako se ugovor zvao. I drugi ugovor je bio o zastupanju igrača tijekom cijele njegove karijere. Temeljem tih ugovora je moj sin imao pravo na 20% od svih bruto prihoda Luke Modrića sa naslova njegovog igranja i marketinga kojeg Luka ostvaruje kroz svoju karijeru. Kako je dokazano da je Luka Modrić zaradio 400 milijuna eura u svojoj karijeri sa naslova igranja, nagrada, ugovora i tako dalje, moj sin je trebao dobiti 80 milijuna eura, 20%. To je fakt. I za to postoje ugovori. Samo sam ja, kad je Luka otišao iz Dinama u Tottenham, ja sam taj ugovor otišao u javno-bilježnički ured u Sesvetama kod Milke Čergar i jednostrano ga raskinuo i uručio ga Luki Modriću. Pa dajte vi, mater vam jebem, vi koji nemate za kikiriki, nemate za kruh i mlijeko i koji blatite i mene i Luku Modrića, pa ajte vi se odreknite 80 milijuna eura. To je
ovaj čovjek napravio. Jednokratno se, i kako se kaže, jednostrano odrekao svojih potraživanja i uručio raskinut ugovor Luki Modriću. I sad kad ja to ispričam, pa valjda sam zaslužio da neko kaže, pa vidiš, taj čovjek nije krao. Taj čovjek je humanista, taj čovjek je dobar, pa taj čovjek je u konačnosti budala. Nek mi dođe jedna osoba na svijetu i neka kaže da bi on to napravio. I neka Luka Modrić kaže da mu to nisam uručio i da to nije bilo u ugovoru. Ja sam se u korist tog Luke. Prema tome šta ja trebam više napraviti poštenije i prema Luki i prema sebi i prema nekakvim moralnim vrednovanjima nečega osim toga. Da bi se vidjelo kakav sam ja čovjek.